Tapos, idi Wednesday po, during our session, at the DJ nang i-report kanya nga at the bomb incident or bomb threat i JNT SM po parking lot. I'm happy to say po nga DJ ordinance tayo nga insponsoran tayo kaya in-approve kada tayo amin na po nag-take effect nga ti hang nga ti nagpa-evacuate da nga insigida po. Napampailan ti CDRRMJ kada napandi ka pulisyan to assess the situation at narigat kami na po nga it will cause mass panic no o kada tawag tapos ang pa-evacuate kaya dagos so ti napanda nakita DJ karton ni babat ti lugan na po naduktalan da nga exotic animal gayam gano DJ ada DJ uneg ti karton na po pan DJ makimbagi DJ sirok ti lugan na ta na barbara kano ngamin no kwa DJ pet na no a DJ uneg ti lugan which is very irrational or no pet owner ka apoket hang mayat nga kastat ububra inyo ti pet sa po so kas tinasao ni Jamie apo Konsel Jamie nga we are guided by our rules ito apo at